Guys, yon week-end pa yon jwet. Obwen? Mesye a fait toute semaine na travail. Gade, faut ba mesye yon baye kon sa. Alors, ba même non. Même di nou week-end bon jwet. A di, ou ka fonte baye kon sa, guys. Se ada mote yon tipi kabrit la den. Obwen? Gen bouyon. Gen viv, gen ray. Obwen? Li bon men tèt la. Fè moun nan chita la, devan ti tèt kabrit li la, pran mwèl la l manje. You know, guys. Fè moun nan enjoy li. Bon tèt kabrit la, piye kabrit ou la dan la, bon likid, bon vyen kabrit, bon tombe. Moun te tombe kabrit la se ada. Guys. Hey. E pi viv la, mette viv la a pa mette l nan bouyon wa. E wè viv sa la, li gen bon goût la dan. Mwen fè viv la tout bagay li. So fò just pren bol ou mette bouyon sou viv la. Ou pren tout ti bagay ou gen bezwen. Gaz. Abwen? Yon week-end, pa yon jwet. Pase week-end ou kon sa. E pi, wap bon rezultat. Sou bezwen video, reset video sa, wap komante, wap kiton like, wap pataje l. Et puis, quand il y a même, ma pote recette la pour. Bon week-end, bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Ouais, c'est à la enjoy bouillon là. Venez. Bouillon là, enjoy gaz, mettre lui. Enjoy c'est à la. Wabam goa.